Kivawa asithembe one of the good days mina nawe sohlala so uyavisisa buke it's your point mfana kagogo bafethu man angathi nginabani uthi introduce umuntu omdala njengoba bese ngifikile sengiphinze ngabuya futhi kulenye round bafethu siqhamuka leti shisa bhe Kurong kakhulu awuthi yami my guy bayangati la khaya mina ngiMaxwell labangangati bangibita nga Mr Unknown. yo Mr Unknown Yes. lokusho ukuthi akatiwa ya mara sikho lapho bafethu ngicabanga kakhulu give out ofika uyabuya ya indzaba yethi la bafethu buke mfana kagogo ngimthola vele ukwatile yabona angiyabinga ngizama kumehlisa moya ngoba uthi akangati vele ngangilalela ngoba akangati siyalimala ngema local artist or ngetalent local leseyifile straight bush man iphelele kuphi mina phela thina khumbula ukuthi sikhula kuleti cast letokuthi sikhula sicula ngabo ingoma tabo Mr Chosen uyabona akusimfatile lo sigebengu isindoda nyalo uyakhipha nje bawile kunabo Pumba Rex bo LP ngiyacabanga aba around Bugando ndoda nanganama lama beef la uthi ulalela uhleke mna